جنابند نوچه رادیو دنگی گلدن باش ایرو 11 هزیران 2025 چهارشنبه لبریکسل ساعت 15 آمده 16 گدارن هجم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادیار بر آپویه برادوست میتانی PKK parti bun derbas kir û bû hêzeke bi bandor li Rojhilata Navîn. Nivîskar Biradost Mîtanî rola PKK û rêber Abdullah Öcalan di pêkanîna guhertinên bingehînên siyasî û civakî li Rojhilata Navîn de nirxand. Nivîskar Mîtanî û hat bêje felsefeya rêber Abdullah Öcalan û PKK di pêkanîna têgehên netewaya demokratîk de roleke mezin lêist. PKK bûye tevgereke berfireh ku bi xurtkirina demokrasiyê û jiyana hevbeş xizmeta berjewendiyên gel dike. Ev yek bûye sedema guhertinên bingehîn di raman çand û nêzikbûna netewayan de. Têkildarî bandora PKK ya li Sûriyê Mîtanî diyar kir ku cara yekemîn demokrasî û jiyana hevbeşa gelan pêk hat bi saya vê felsefeyê bû. Lewma ji bo avakirina sîstemeke siyasî ya nenavendî tekoşîneke hevpar hat kirin. PKK di parastina maf û zimanê Kurdî de jî ku ji ber înkarkirinê ketibûn ber xeteriyê roleke girîng lîst. Gerîla nûdem şehîd Qasım Engin bi bir anî wanî ziman ku vegotina hevreyekî weke wî gelekî zehmet e. Ji bo şehîd Qasım Engin sînor tune bû. Heval Qasım bi rastî jî behskirina heval pênasêkirina wî wisa dibêje ya belkî ew me têrê nekin yani çünkü Heval Qasım kesayetekî Tirkî dibêjin kabına sığmaz yani ne diket tu qalıbekî sînorê wî tune bûn yani encam da şehîd jiyan dikin gerek mirov bîranê newan her zindî bigire behs bike ez dixwazim bi evekî xwe dest pê bikim yani bîranênekî xwe dest pê bikim bîranêna xwe naskirina Heval Qasım dest pê bikim 2016 min Heval Qasım naskir ez wê demê nû çûbûm xebatên ragihandinê dema wisa destpêkê min dît yani axaftinê wî davranişên wî min got kesin yani hevalekî ji bo tanê ye wisa evekî wisa di min de ava kir bi rastî jî piştî ku wisa me wisa hinek nîqaş kir min mêze kir wisa behsa gundê me kir işte got ez çûme gundê ve min ava wî vexwariye anî min jî gund nedîtibû yani pişra axaftinek ji min re got yani hêj ji wisa dema tê bîra min ez pir bandor dibim got min şûna tê jî vexwariye got merak neke yani Heval Qasım wisa botane pir mabû her ku tekiliyeta hevaltî Kurd bû taybetmendiyekî wî nas dikir aliyekî wî nas dikir taybetmendiyekî wî cudatir derdiket ortê ev jî her diş ku Heval Qasım wisa insana da evekî çêke yani şaşırtma dibêjin ya yani wisa insana şaş bihêle kesayetekî pir herikbar bû yani dixwazim bînim li ser wî ya ke da wî mesela li ser min pir zêde ye hem de aliyê jiyanî de dibe hem de aliyê fikir de dibe hem de aliyê xebat de dibe aliyê rêw rêbaz da hevaltî de dibe dubare yani ez Heval Qasım bi hezkirin hürmet û rêzdarî bibîrtînim soza ku me li hemberî giştî şehîdên me dayî ez dubare dikim bejna xwe li hemberî bîranîna wî dubare dîsa ditevînim. Şêro tirbesiyê bi merasîmeke bi heybet hat veşartin. Piştî serketina berkotana bendava tiştî nehêzên Xesedê gelek cenazeyên şervanên xwe ji destê çeteyan xilas kirin. Yek ji wan şervanê Xesedê jî Emced El Hebîbe ku di dudiyê çilaya 2025 de di berkotana bendava tiştîn de şehîd bibû îro li pakrevangeha şehîd Dilşêr hat oxirkirin. Di merasîmê de berdehan şêniyên bajarê tirbesiyê û nûnerên saziyên civaka sivîl hazir bûn. Merasim bi dexeyek rêzkirtinê dest pê kir. Paşê bi navê malbata şehîd Emced Hikmet El Hebîb axivî û got serê malbata şehîd Emced û tevahiya malbatên şehîdan sax be. Em soz dedin ku em ê her tim li pey doza wan bin. Hikmet destnîşan kir ku bi saya şehîdên mîna Emced û rêhevalên wê em îro bi aramî jiyan dikin. Di dawiyê de bi duruşmeyên şehîd namirin şervanê Xesedê Şêro tirbespiyê li pakrewangehê hat oxirkirin. Ömer Faruk Yazmacı got ji bo berdana girtiyên nexweş pêdivî bi qanûnê nîne. Li gorî rapora Komaleya Mafê Mirovan İHEDê li girtîgehan 161 ji jin û 1251 ji zilam bi giştî herî kêm 1412 girtiyên nexweş hene. Ji van girtiyan rewşa 335 giran e. 230 jê nikarin bi tena serê xwe bişîn.
188 جی هر تم دوی دبن چاودیریه دبن. تاوی بانگین حقوقناس و پارازوان مافی مروانجی دولت تکلداری روشاگرتی نخوش تو گاوان ناویجه. یک شی روژه وینگرینگین پیواجوی هایی روشاگرتی نخوشه. لتوی ویجی دهمین پاکت دارازای که دچار حاضران نهاتا قبول کرن تو داخواز نهاتن پیشوازی کرن. هفسرو کشخایی هدا انقره عمر فاروق یازماجی تکلداری روشاگرتی نخوش و پاکت آقفی. یازماجی دیار کرد که دهمین پاکت دارازی هیوین وان پیک نانیه. یازماجی گوتن رایدارن دولت که ده بجن جبو گرتی نخوش ده جوتمه ده سر راست کرن بین کرن ببیرخست و گوت لیدما گرتی نخوش کل بنده بسکنن نینه. دوی گرتی نخوش تاول بین بردان و تداوی کرن. دبه کدی ساسوز آخوا بجیه نینن. روشهایی و گوریه شوه اکی اشکنجه یا سیستماتیک. او یک نشانه تکچونه که مزنا اخلاقیه. دولت لسرجان امروان بازاریه دیگه. ده 11 مهین اول این 2024 1709 گرتیان جیان خوش دستان. دوی ام ده یک جوتمه ده همو گرتیان درخینن. لآمده پلاتفورما شیار به یا تکوشینا لدیجی هشبره ده سبه لدیجی بکارانینا ماده این هشبر مشک ارگانیزه دکه. دولت ترک لکردستان تریاک فوش سیخوری هر جوره قرجی و به اخلاقی دنا واجبا که ده بلاف دکه. یک جی پولیتیکای قریش بلاف کرنا ماده این هشبره به تایبتی جی جیوان ده هدف دنه. لدی جیوان پولیتیکای قریش سبه لآمده مشکت ارگانیزه کرن. مش به پیشنگی پلاتفورما شیار به یا تکوشین لدیجی هشبره تیل دارخستن. خلکی آمده سبه لدیجی بلافبونا مادین هشبر به شیارا لدیجی هشبره بیدنگ نمینه و بمشن. مش دلخادا شیخ سی دست بکه و هیا برجا کچکه یا لدریه مردینه بردوان بکه. دمشی ده ده بلاوک بین بلاف کرن و بانگا هستیاری و تکوشین لدیجی مادین هشبره لگل بکرن. پلاتفورم جبو تولبونا مشه اف بانکن. امیس به ساعت 17 آنده لقادا شیخ سید حتی برجا کچکه بمشن ورن امله همبری خطره ماده این هشبره به هفره دنگ خواه بلند بکن. لدی جوه پرگالاکو جواکا ما درزینه جبوکو ام تاخ زاروکو پیش روژا خواه بپاریزن ام بانگ دکن که همو گل مو ریخستن دموکراتیک پشکریه بدن و مشه. تالان کرنا خوازای کردستان یک جی پولیتیکا انشاره تایبته. اندام باروی وان پارزر جیان öz کاپلان لسر لگرین مادن یال نافچه گیا دینه نرخاندن کرو گود او به لگرین مادن خوزه ویراندکن. او کار جی پرچه یک جی پولیتیکا انشاره تایبته. پارزر جیان öz کاپلان دیار کر که پشتی لگرین مادن یال ارزنگانه لقراغن فراته نهاجی نافچه آگری گیا دینه گند مولا کارا دست به لگرین مادنه کرنه. لبر سه دورین مزن ین چته هنه اولدیجی پروسیدور و قانونان کار دکن. پیشی هفپارا امریکی لور کار دکر. نها هفپارا کالیگر AKP دنافبرا حوزا مراد و حوزا فراته ده کار دوام دکه. اف جی تواته کچ افغانین آوال کردستان دلگرین مادن ده تینه تونه کرن. پارزر جیان öz کپلان گود که لگرینن لوه هرمه به آمورین کیمیاوی قرکرنا اکولوژیک و ویده پیشروژه ده کاراساتان درخینه هوله. مروف جی ایدی و نکاربن لوان دوران بمینن نچارده بن کو کوچ بکن. اب جی هولدان جبو به مروف کرنا آخا کردستانه یه. لگل کوشبریه و باندور لتنورسیا مروف واجب بکه و گلک نخوشین مترسینی جی درخینه هوله. پارزر جیان öz کپلان هری داوی گود ما پیواجوی حقوقی دایه دست بکرن و خواستیه که دستورنامه هفپاره وره بطال کرن. باروی آگریه و ایه دیجی دسته که دیدن دوزه جبو بطال کرنا دستورنامه. لکردستان و در و ایوالات فستیوال و کنسرین کردی هر دچن برفرهت بن. هفت روژن ما موزیکی لآمده دست بدکن. چالاکی این که دیجهل اکادمیا ما موزیکی و بین دارخستن جه 12 هزیرانه و دست بدکن و ده حتی 15 هزیرانه بدومن. چالاکی نی سال ده جبو بیرانین هنرمند نسرین شروان بین لدار خستن. دوان هر سه روژانده دیوان خواندکارن ما موسیقی، سترژن، سنتور، پیانو و کمان، دیوان زاروکان آما موسیقی، ارکسترای ریتمن خوزایی، کروی زاروکان آما موسیقی و کماوی درکبن سردکه. لدرسمه فستیوال چاند و غذای یا منظوریت چکرن. و ای سال جارا 23 امین فستیوال وره لدار خستن.
جبو روج و پلانسازی فستیوال وره دیار کرن سازی ریخستن و پارتین لباجر جوینک لدارخستن. دوی جوینه ده بریار هات کرتن که فستیوال ده 24, 25, 26 و 27 تیر مهه ده وره لدارخستن. جبو دیار کرنا نواروکا فستیوال جی بریار هات داین 24 هزیرانه جوینک دن وره لدارخستن. لالی دن به پیشنگی شانوی باجار شارداری باجار مزنا آمده هفت پیشبرکن لیسیکن کردی یا عبدالرحیم رحمی هکاری دست بکن. سرلیدان جبو پیشبرک دست بکرن و هیا 31 تباخی و بدومن. پشتی سردان قدیان و جوری لیستیکان بنرخینه. انجام پیشبرکایی سال دیده هفته اول جوتمه هده بناشکره کرن. دلجنه انبجارانده دکتر قطبتین صادقی، هلکت ادریس، کاوا شیخه، روگس کرجی و شیلان آلا گزنه. لیستیکن بونه یکمین، دویمین و سیمین دبین خلات کرن. فستیوال جنه یا ساکینه جانسز ای سال جارا 12 پکته. فستیوال ویل باجار سویسر زوریه ده 28 هزیران ده لقادا کاسرنه نرال پیکوره. درشما فستیوال یا ای سال به جن جان آزادی امر خستنیا دموکراتیک آوا بگنده لدارخستن. آماده کاری جبو فستیوال دوام دکن. جنین سویسر لهره من لینه سردان مال و دکانداران دکن، بلاوکان بلاو دکن و بانگا تبلیگونا لفستیوال دکن و برنامه که دولمند یا فستیوال هبه. هر وها جبو زاروکان و قادن لیستیک و دزگه ها زاروک ماور اساس کرن. افریقای باشور باهوزا برفره هر کم هفت کس مرن رهاتن گرتن. جبر باهوزه به تایبتی لایالت روجلات کاپ و کاوا زولو ناتال رهاتن گرتن هر کم هفت کسان جیان خوش دستان. لباجار ماتاهاتا 6 کس جبر لحیه خانقین و جنازه هفتمین لنیزی توسولو هاتا دیتن. ریین سرکه ین دردورا کوکستاده هاتن گرتن. سرویسا مترولوژی یا افریقای باشور جبو هن بشین هریما روجلات کاپ هشیاریا برفا ده آستا هری جورده دا. لپراوین کاوا زولو ناتال باین تند و پیلین مزن شرط و مرجین خطر چیدکن. رایداران جبو هرمین پراوی و بشین هندر ده آستا زر و پرتقالی ده هشیاریین مترولوژیک وشاند. لوالات که دم سال زوستان لیتی جین لهرمین چایی دم به دم بارینا برفت دیتن. لبله اف پیلا هوایا افقاس دجوار و سار پرکیم تدیتن. کدارن هجا منوچه پیشکش کرن دم باش. رادیو یا دنگی گل دنگی برخودانیه. حوالی قاسم انگین سالوگر شهادتوی دا دل و جان بیرتینم بجنا خبر وید تاوینم هیوی و حسکرنیت خواه جبو حوالتی و پیشنگیاوی تینم زمان ام بیجن آرمان جهیلین حوالی قاسم و همی حوالی شهید هر کمه یه سرکه جبوی پیشروجا گل کردستان جبو هیوین دموکراسی آزادی جبو تکوشینه که دم دریج مروواتی طیبتی سازمانکاریا ولاتی که جهانه که گردونه که سوسیالیست جبر از حوالی قاسم پر رنگین دناستیم از بارم اکو سالین دریش پهورمایی حوالی قاسم جیرا دانستانده که هفدورا تاثیر نکرد نمایه حوالی تیکیوسا باندور بو هر کسی را دانستاندن کر لیتایبتی حوالی مایا دست بکی ناس کرن و دو 5 دست به کتابی پیش شما گلک هوران قاش کرد گلک پیواجوین شرم هورمان گلک خواتین ریخستنی شورشگری هم هورا مان مخابات هورا کرن هم باشور کردستان متین آزاب هم جد
Bakurê Kurdistan taybetî Bakurê Zagrus û Botanın dîsa her wiha hemî Başûrê Kurdistan piştî pajdakîşandina hereketa gerîla agiribesta yekem dora nû taybetî agiribesta duyem da bangê serokatiyê pajdakîşandina quwet Başûrê Kurdistan jî hema bêje gelek kêliyan em hev re bûn. Navber em ji hev cuda dibûn ji bo erkên şoreşgerî. Wekî dî kar û xebatê şoreşgerî da cana navber bikeviye jî gelekî domdirêj me hevaltî derbas kir. Yani ez wiha tê bîra min 1995 aslında gavavêtina me jê digo gavavêtina duyem ya dijî xayîn û îşbirlikçî qedepê me tevgera me rêbertiya me wekî gavavêtina 15 duyemîn nav dike 25-26 tebağ şevatgihê hev saet 12 hemla hat bikirin pênc şûn warên ku leşkerî meesker dibêjin me qerin seyterin yên qedepê desteser hat bikirin gavavêtinek hemberî wan hat bikirin şer pevçûn çîbûn payîza 95 me senerên Metînan Zap hevdû dît ew fermandarê wî çaxê me dibû Bölük yani Bölük em jî wî cephê Metîna fermandariyê dabûn wir me hevdû nas kir hevdû danistandin kir kemcar ew tê bîra min hemberê hêzên nûker û xayîn gavavêtinên pêngavên hatîne avêtin da me hev re kar kir şer kir plan kir heta tija bîra min naçe tê bîra min ew dûra derbasî tabûra Hekarî jê re digotin hevalê Rûşetî Bulûzerî fermandarê wî bû hevalê Şehîd Rûşet Bulûzer jî fermandarekî hêja berê bîranînê wî gel hatîne gotin tên askirin wekî efsane komutan hevalê Qasîm jî wî re pir hez dike weke cigirê wî bû alîkariya wî dikir taybetî aliyê teorîk îdeolojîk eğitim perwerde yani weke teritijî rola xwe dilêst wê taborê de bû em jî xwetê navendê Metîna bûn som hev re plan û çalekî naskêne me destpêkê wiha ye lê belê dûra me sal bi sal cihê cuda hev dît mesela 97-98 pêvajoya payîza 97-98 taybetî 97 zivistana 97 em hev re bûn ew jî çi bû eyaleta Botan bû 11 heremên xwe hebû yek herem jî jê digotin cephê Roşelat Doğu cephesi Tirkî digotin Batı cephesi wekî daîra hate karanîn planlama taktikî operasyon dijî operasyonên Tirkan dewleta Tirkiyanê wî çaxê eyaletê Botan ji bînsiyatîv bû hinek pêngavên çalekiyên bandor me bi hev re kirin tevî fermandariya eyaletê tev heval Cemal bû heval Sozdar bû heval Şerîf Spêrtî şehîd hevalê Rûşet bû ez bûm hevalê Qasîm bû gel hevalê dî yani gelek hevalê dî gelek şehîdê dî fakat ew gava cephê Rûşelat em hev re mesela bîra min e çalekiyekî ji bo ku em dijmin derxîne operasyonê heştê tebaxê hemberê bajarê Culemêrgê Togaya Hekarî alaya Hekarî û hedefên wê leşkerî hedefên wê emniyet û bajar navend yani toplam 18 nokta ku hevalê eriş bikin Tirkî tê gotin baskın yani dagirkirin
وان ایرش دا پشت بکشینن بچرا دجمن و درک و arazi داجی 3 روزا planlama hem dejmin çember bikin. Evvel Kasım jüvi demi ser bölükeki bu hedefin ve kela bay bu. Mıntıkı silahı bay jiret gutin. Yani her bölükekiyün hedefiyon cuda hebun. Mesela vur çalaki ki erişada encameki pir girin kağıt girtin. Masi ruja da ve dejmin dernek hata arazi. Yani not haft bu payız bu. Ve deri mesela bölüka xwa tabi havalin hey çu hedefi xwa pêkanîn lê belê pajdakişandinê noxtê me yê ortak yani em hevbeş melî xabû piştî çend roja cihatî diyarî kirin em bölükê dî hemî kişan em kom bûn lê hevalê Qasîman direng man êdî elat bölge bendê man çi bû hevalê Qasîman çi bûye çi nebûne Davîda got hevala got ya meşa dirêj ya maw kiriye gerî çekilme xweş kelabayê çûye hetin qatiyê qewlê zivir ya ew xet pir dirêj e yani ji bo qatiyê xwe biparêze wisa henek ew kirin tabii selametî bû ama direng hat feqet encamgirtî bû bêlîka wan van mijara da mesela komutanekê wisa mirov pêr bêje tabii dilê wan bine ew newsa yani zana şerfam dikid. Ana heval sahbat nizek dibin. Yani ji işten henek nizek dibin. Encamı da bölük ki encamı ku serkefti bun. Ya hevalı Kasım min dama di tabi em jinek yani taybetmendiye xwe insan xwe heşkir be pirne başa. Lê belê weke merak yani şûrejger hemê merak mehevdût pirsi yani. Çawayî kudê mayê çi pratik kiriye kî derê mayê yani hema bey hevalê Kasım bey gelme tedî tit heval cin متزانی پراتیکی وانی بری هیا. işte zamanı Türkiye'de bütün güney batı başvuru rojava ve daram maya demdereş xabat pişa çö sağ serukati hatiye botani و pişti meherduditi yani am jwe zedatir min وکه هبونه که دست نگرد او هبونه که هبونه اساس دانستاندنین ما یوی بون حوالا که پر دلسوز و که کلجان هر کسی رات که وقتی کلیا مراقت که yani یک جی طیبتیه که هنه که نقاش و که نقاشت که پرسات که yani aslında taybetmendi her şey esası hiperaktif bu. Yeci per hüner bu yani bejin ya dibece de teliyevi de hünerevi hene yani her teliye kivi zedetir mejivici teliyevici destevici havalı ki prengin bu. Yani mesela bejin xabatı çandeci usa bu xabatı civakeci danstanı civakeci usa bir kavati leşkerici perverdekina Kuvveti mesela herkes evvela Kasım zana diruka Kürdistan'ı bu naftikirin. Dersa diruk heri davi ve ki diruk anahaya Türkçe amadakir. Fakat cihe kadar net sekini dumdreş kevinin nu şmandına hev yani nesne obje ve müjarada detay örnek minak dayin yani havalı ki tarzı khova üsluba khova ribazin khova bandur bu. من دانستاندنا و اولی گرم دید ام پر زیده ما زو هف گرمایی چکر پیش سالانجی ام هفرمون تایبتمندی و یدی هفولتی و خوش دانستاندنی و هر کسی را دی سهر وها لیکولینوان یعنی دخونه نتیجه کردستان در فتن هی وقت هم دزانن تکنیک تکنولوژی پرکتی هر تشت پیشیاتی تو دبینه دخونه نه در فتن هر کیم دکو dengeki serukati yani yönergeki yan perspektifeki yan pırtukek bigije dezme yan kaseteki de merakın ve jizedetir lekulinwanaki cihanici bukhune gerdune bukhune mesela merakı ser ve jeji hebu ser şiireci hebu yani helbesti megalek danistandın kirin jiberwe danistandının metni hamam nizami gerilla ve şer ne tabi gerilla şer hemi tişti ifade etki jiyan çavaya mi çavacıyam bugün bersevavıya. 5 sala evvel bu nasname lenav gerila şer da ve nasname da veje heye sosyoloji heye danistandın hene ambejin spor heye huner heye havali Kasım da cevabım berici zaten sportmen bu
فولکلورجی بو از وید زانم یا مثلا جی پر بلکه حوالا بهیست یا عجمان دیگه رای گشتی زانه نازانه زیده مراقه منی هم جبو ما tabii ki raya geçtiği girince ama esas havaltiyama وی دیلان هست که ماش دیلان هست دیلان بیشتر مثلا گووند کش بو همی مثلا ولی کی روزهای باشور بو بازار جگه بو normal چند دوی دری علویتی ناسنامه kimliği hem علویتی hem ناسنامه کردایتی hem تپساندنین رژیم کمالیستی سرور چی بو حوالی قاسم دا او هی یکجی Almanya mezun bu elektronik klasik bir mühendis bu yani Ali teknoloji dacı yani açıkçası hem peşine formatın Avrupa'yı merkeza kapitalizmi dacı parvarda kidem derece diti bu. Lama maraqi ser hemi kevne şupiyen Kurdi, Kurdistani, Kurdboyin, nasnama Kurdi, Lekolin yani ev balamıcı dikişa. Berüy Danistan'da ne gelek yani gelek taybetmendiğin hev beş hebun. همه هفدو رخنه که همه هیز ده هفدو از بارم رولا خود دیروکیجی لیست یعنی همین ملادا هم مالی حوالتی هم مالی گریل هم مالی تکلی گل جواکی هم جی پیشنگی یک جی جوان بو یعنی رحه که انرژیک بره هر تم جوان بو حوالی قاسم یعنی جوانمندی جوارمندی جومردی تیده هبو او مجاره هبون جا بارا دفکری تابی جا بارا بیجن هنده نشکاده حرکت که اما یا مهم همین لی خدا خانت ختمان پیشکفتن و وکری بو گهارتن و وکری بو و رولا خواهی دیروکی لیست şimdi نه وی بجیم دمان تو پنجه گل تابوره حوال شهید مزن روشاد بلوزری وکی خبات جبه منطقه بروار سیفدین حقاری بجنوی دی بروار سیفدین نبانیا baş qala و حقاری گور وی خطه و دری خبات گلد که و دمر مجید گفتن خبات جبهه ارنه که اما tabii geriلا bu grubaki timaki çarkes işte millet را تکیلی دانه دانستاندن ات که ارزاق پیدا که جبهانه پیدا که هر کلکوی تیت قوت پروردد که مثلا خطا ام بجن صفقانه یا شموی نسا یا برور سیفدینی اف خطانه جواک ناستکن زانن دی و درا دا جاره یکم پشتی هات yani دانستاندنه ما چی بون yani گو کردیا ماراشی کردیا بازارcığı net گو ماراش گو کردیا بازارcığı کردیا حقاریه که aslında kردیا هری زلال یا حقاریه اری اسک وی قبول کیم اما یا بازارcığı که همه تنی دفکین وی خارن yani عجبان گو اساس کرمانچه کردی امن مرا قوی سر ور هبو هر سمپاتی هبو گله جا مثلا سر جغرافیا حقاری سر دیروکاوی سر شیخ و بگ و جواک سازیاوی نویس مد خواستن آگاهی مد خواستن لیکولینت کرد مراقت کرد گو ویده ده اگر از زمان و چاند کردی فیر بمن پازارجه هر او ما دفکه ما خار بویه yani او صد گو تابی راستی حوالی قاسم پشتی و که ریگزه که چکر یعنی جیانا خدا پشتی مثلا مهاجر بوینه قتلیاما مارشی درباز بوینه چون آلمانیا نو مدرنیتا کپیتالیزم نواندا کپیتالیزم مدرنیته دا مکتبی نو خواندینه زوریه پکیکی تاثیر بویه چاندا کردستانی هنری چانده علمیه پاشینک فکر و رامان فلسفه دا پیش